Vun khan ZPM legislature party leader Pu Lalduhoma chuan Pui chungchangah press statement aneya he press statement hi rang takin MNF party ten anon chang len ngala an mani thusoya hian atunge dawheh zawk ti kan enanga entlang channel hi chuan kan comment lutuk lowanga amero clear tu ten an thu le hla kan da atang hian ngai dan in lo siam don nia Pu Lalduhoma press statement hi ilo ngai thlam sa ila pakhatna health minister le RT-PCR mobile van chungchang kumin hian india chu covid-19 shipui second wave tour na saber ta jingami kan ni a thilpek po kan dong mol mula alom tak zelani Mizoram chuan thil thon pek min petu ta jinga India Pharmacy Foundation hi atho hlok berte jingami ani ome cheng vaibel chasom ni pani manlai thilpek an pechuak toni DDK in India Pharmacy Foundation President Komna Khan RT-PCR mobile van athona pe kan du thu kan sarkar nena an thlenti kan lo ngai thla a Mizoram in RT-PCR laboratory pakhat chau kan ne wangle kan mamona san emawangin kha thu khan kan benga ber hleya kan ngai ven zui ta a he RT-PCR mobile van hi mailap tia hriat ani a aman po cheng vaibel chani lai ani mi pani thum lakin operate the ni in darkar som pani chungin sample sang khat lai a test theya he khol kal the hi kan nei chuan rivei tamna lai te chu ahmuna kal chelin sample la ena test ngal zung thei don ani India Pharmacy Foundation chairman hian mailap pe kan du thu hi nisom pali zun sang ni somni pakata khan health minister nena thlenin health secretary le director HME te po an omve nia hriatani a kan lo nga hlel te lu nen thlathum lai ral nu apo health minister hena ngai ven zui tammi alova hei sual lian tak atingin kan hria ani hetia uk sak zui ani tak lo a chuan India Pharmacy Foundation po hian kan mamolwa an ngai to mai the ni chubaka India rama hrive an lo tlak nem tak view awang hian min pek po hi tulan ti to lo mai thei bok lom tak le rang taka alo don son tak ronga hei chen ngai tha ani tak awang hian kan chan henang ti po alo om ta hle ani Shipui lo len tan tir khan kan sarkar chuan mi khol ho chapin sample and test thina sarkar vele mi taringa khosa khaza thak kati wangin RT-PCR khol pek ka du thu ka thlena an lom viau don mokati line an lo du ho lo mai kha lo ni a chumi nuwa puzo din tluang an leya a pe a chu po chu mang du lowin high court azul ko hial atul ta bokha ani a thil pek don lama an mungari viau lain thil lei procure tur lama ero duain an tuan rangma ama thunga kan sarkar hian do hi anga lutuka covid-19 do bok RT-PCR khol do bok opposition party te do bok do nei reng le ti taw chungin min en kol ani ber mai panina delta strain kai ze pani thil nung in thla chhon dan genome sequence zir chiana National Institute of Biomedical Genomics in sakok hi kaliani West Bengal a oma chuta chuan swab sample an thon thina na hrik chu engzia rang pu nge ani ti chu GIS8 database atanga base an lo record thina ni GIS8 database in tarlan dan chuan February sang ni somni pakhat khan Mizoram atanga sample indikna tangin ahlo omle in kaidar ol berchi delta variant shikai mi program omti anlo tarlang dei to a me tha phi ka chon somnga paningot anom to ngin tarlang ngam to ani February tha dei to a delta variant kai kanom to ti GIS8 inan tarlan ngam to hi kan sarkar hin tin nge a hriat lo thei Mizoram sarkar chon March tha sample somruk pakwa thana variant thar molani lo thute April sang ni somni pakhat khan Mizoram atanga sample jani som pasan ending na tangin la om berchi le in kaidar ol berchi delta variant shikai mi palian omti an hria thute Jun thla sample za thun thla ka delta variant shikai mi somsari pathum antlin hial thute official an hria nu po in mi puita hena warning pe kamo lo bot se mo
no in buat sai me lovin an zep tlata official April tha Delta variant kai kanom to ti hi kan sarkar an rian nu po lapong zar du mai lovin zuni som ni paruk sang ni som ni pakhat khan je PM chuan thu chua siam kan pon zar ta ka wangin zuni som pariat sang ni som ni pakhat khan lo thei loin sarkar chuan Delta variant thu hi apong zar ve ta chau ani kha thudik po min thil ngam lo sarkar hian rin na nga ngam har sa a van doi thak kan ti hle ani sum har satna ripui dona na sum tam zawk manani thailand union finance minister chuan department tin te chu an budget za som ni thaw te tlem turin ati a chu kan sarkar chuan zom lo mai nilovin health department chu ni kumain kumina budget an petlem thung lau bok hei hian thok tulak belle thil dang danga har satna athen ta ani palina RT-PCR test tlem tuk sample test na rin tlak per RT-PCR hi ani ang awangin ICMR chuan sample test tur za som sari tel chu RT-PCR test warni ati a hei poi kan zom lo zia chu DIPR ni tina test za da tarlan danin thlatina test za chu hetiang hi ani a zun tha a rat in za somruk paruk le 0.62% test ani line RT-PCR test chu za som ni pasari le point pakwa panga chau ani a July thla khan rat test hi za som ruk panga le point bial pathum test ne ni line RT-PCR chu za som ni pasari le point pasari pahni chau ani a August thla po rat test hi za som riat pali point bial pathum ngot ani a RT-PCR chu za som pani point thum khat ani tukin September ni soma sample test result po RT-PCR sang khat zathum somro pakwa rat sang riat le som li pariat FIA somriat paruk awa in sang kwa za sari som kwa pakwa test ani vo in thlangin rat test hi RT-PCR test le teng mo zat alani mithiam ten rin tlak an ngai lo rat hi kan sarkar chuan rin pui bera man reng awang hian ratin negative ati zinga positive tam takan sia chung ho positive ni si ngai ngam taka negative om tenen chuan min lockdown tlan thina wangin khovela lockdown nei rei ber kan ni chungin hri in kiam lam apan thei chuang lo ani pangana recovery rate nikwa September sang ni som ni pakata India ramadam lo en kol damza za som kwa pasari le point pali pariat ani line Mizoram chu za som riat pakhat le point panga paruk chau ani a ti dam nei tlem lama paruk na kan ni a chuanam lo hle a chan chu a rat test negative zinga positive si te hi an ngai that re wangin natna alan chuam chuan ti daman lo har to thin wang ani paruk na shikai tamlam nikwa September ni mishing tamlam atanga choda shikai za chumizorama za paruk le point pakhat pakwa ni a shikai ni tamlama paruk na kan ni bok hei poi test run pui kan nei lok thin lo wanga ni le mai atlang komna kan soitak te hingun takin han ngai to ta ila kan sarkar hi pui dona konga alo cham chiang hle ti chu phat rual ani lawang Mizoram tuka kokhan le NGO tenena shepui dona konga tang rual hi mu turan omina lang lova force te pok khatlangin kan enkola nassa takin sarkar kan chokani ramzim te amishing tlem te kan oma chuta chung chuan tai buai berpol kan la ni reng mai ani hi ati a Pu Lalduhoma press statement a atlang pui thu hi han ngai to wangwang chuan adik to khatle a Mizoram in kan boi pui dan te reingial kan in lockdown nuwa engma kan ni phalo zete vo in ni thanga shi kiamlam pan lova ala pun thur dan te lo thei lova in thla zaren kan ngai dan te han en hian thin te po arim ruma chuti lai chuan hemi chan le nan hian MNF party in an general headquarter atangin press release an ron buat sawifiah athupuya po ZPM legislature leaderin health department malak na chungchangah thudik lo soi ti in an ron da nge ani an press statement hi ilo chiarila
Pu Lalduhoma MNF ZPM Legislature Part Leader chuan vo in September ni som sang ni som ni pakathian aizo press club a thuthar the dar tu te komin Health Department malak na chungchangah thudik lo soi hi MNF chuan poi ati hle a hetiang hi thilom dan dik tak chu ani e India Pharmacy Foundation emo mundang reng reng atangin Mizoram Sarkar Health Department hian du saktu te thil pek narangai lo RT-PCR mobile van hi nei tumin Health Department hian mal reng zawk ani kumin a ringot po RT-PCR mobile van deal na hi Central Sarkar a Mizoram Sarkar chuan deal na athlen ngun to hle a reilo te a fel thei tura be se ani India Pharmacy Foundation point Mizoram tan pek an du thu hian ron thlen to nge ya uluk dewin an ngai tu nuwa Mizoram man ve thei ni an hriat nuwa Chief Minister zom tak Mizoram thanga point September ni sang ni som ni pakhat khan achulang mal turin India Pharmacy Foundation a dio letter athon to nge Chief Minister le Health Minister baka Health Secretary point Ministry of Science and Technology Institute of Bioresource and Sustainable Development nena aziakin deal na thlen to a chumi nuwa Health Minister in voi ni Chief Minister in voi khat le kha enan chuji to ni Mars thla khan whole genome sequencing nei turin sample sombrok pakwa thonani a Mars thla ve khan result donani in COVID-19 virus rik chuak thar mu alani lo April thla khan sample zani som pasari thonjinga sample somsari pasrok result chu zuni som pariat khan donani a atuka SNO official spokesperson chuan COVID-19 in DIPR kaltangin apuang chuak ngala hei DIPR website ate po alangani TV chanchin tharle chanchin bulama po chu ani June thla sample zathon result hi July ni som ya don ni in atuka SNO hian DIPR kaltang bukin apuang chu le ngalani Integrate Health Information Platform adalu tetchau hi official report a ngai ani Delta variant mai waka alpha le eta variant po ala omziami puya zertian konga po sarkarin kong sang sangin ma ala renga mithiam timangin discussion te nei ani baka ramroi tu te point thucha an soya po avoid doi lo an soi to ani tual chung chanchin bule TV chanchin thara te po ti chu thinani hemi konga thanim ngai taka mi pui te zertir konga tan le tu thar the du tu telaka MNF chuan lom thu asoi nga ani Pu Lalduhoma MLA hian thudik lo zik tluak lo him pui ma sei fo ta lo turin MNF chuan acha ngal bokani ti in tho an choa mi atu chu hi Pualal Manga Secretary MNF Media and Publicity Department an secretary in ming assign nan ani hian alan dana chuan MNF hian an sawifiah viewin hriata sample test chungchangah thu le sequencing chungchangah delta variant omle chungchang po hi afia thokatin hriata amairo chu pudu ama soite MNF ina soite hi engemaw zawk hriat chen thei ani lo wangin hi tunga dikadik lo zawk keni chuan kan soi thei hri lo ani